Maundu megutarie tao kiharo-ini kia Nduberi kaunti-ini ya Kiambu hindi ya kuruguria kioneki kia muungano wa United for Kiambu uria utongoragio ni uria urameneria giturwa kia ugavana kaunti-ini ino Ferdinand Waititu. Ona kuri ogu atongoria a ndini ona no megwikinyiti igongona-ini riri itemi riao riri kuiga kaunti-ini ino mahoya-ini ona bururi wothe hindi na mbere ya githurano. Makirekereria manifesto ino king'ang'a-ini, muteti David Nyoro uria wihokeirwo kunyabara mihango ya kigina gia kaunti ino ni augite ati manifesto ino iria yobitwo na ituge mugwanja sekta-ini mwanya mwanya ni gutigirira muikari wa Kiambu ni atangikirwo. Na pira ya mbere ni akuga good governance. We have to have good governance. Wathani mwega wa kuria Wanjiku, urenda kiharo kana urenda mai kana urenda thitima kana urenda thoko. Ihinda-ini o riu uria urahurana na giturwa kia useneta na tigiti wa kiama gia KANU Juria Kimemia kaunti-ini ino nianirire kuyeheria kihitahitano-ini kiu akihe uria urarirukia bendera ino ya useneta na tigiti wa Jubilee Kimani Wamatangi kanya. Riu tondu ninyi mugwathana ri ciakwa uria ukiraheire kura he Wamatangi. Angi aria megwikinyiti igongona-ini riu ni mubunge wa guku Jude Jomo, Alice Ng'ang'a wa Thika gatagati ka angi kuma kiama kia Jubilee kaunti-ini ino. Thiku kenda itigaire bururi ukorwo githii githurano-ini kinene, aikari a Kiambu mari na gitumi gia kwirahira atongoria ao kuona ni makorwo makiruguria kioneki kiria megukorwo makirutithia wira gwa kahinda ka miaka 5. Ngiribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u.